Gikundi kimwe na rietwa Blessing Self Help nigicite bamwe na kurutha arambe ya kwathira mbesha arutwa igana ria 50 maria maumite mici itekwiyumba. Gikundi iki nkuruki ni kirombete thirikari gwikara nthi na arimu ma KUPPET nikenda kuthiria mugomo wa arimu ma sekondari kurigiria arutwa matigatigirwe kana matigaterwe kanya ga kuthoma mutugikare ari nacio. Muthenya Jwanarua kirikia thwe kutha kigina kya gwitithia na mbere kithomo kya gikundi kya Blessing Self Help Group wandini ya Mwanganthia batongeretwe ni Mr. Blessing ni gikundi kiria kiri na igana rimwe ria 50 ana bamwe bali primary bangi bari secondary na bangi bari kithomo kya nkathi cia iguru bonde bali ana bala baumite nje iteguchumba kiathone iki bakiaria ni bethirite bakiromba thirikari kwaranirie na kiama kia KUPPET gutigira ni bakuthiria mugomo jura jwithira jukiambiria muthenya Jwanarua kuri thirikari at least kuthiria mugomo jwa ritani nonto nandi tanaro tuguchanga ituyita guchanga mbesa na tugachanga mbesa kenda tobomba kwa bagite sukuru kwenda nandire na boba kinya sukuru bomba kwa bakithira alimo be sukuru mbigi twindingikite muno ntutagarire njukite kwithwa ndia Jwanarua iku raise funds ciana baba choka sukuru tukarikana goronene ora gwakari ikwara thinene muno itugeria bado nyo gwata ora gwakari unyuma na bakinya ikinya ririega muno kwithura bari sukuru so to raise funds jeiji na cheri batichokerua mbecha iji ni arimu bakangangana na syllabus na kugeria kugwata semester iji ana bathoma so inkoromba tukinya bobongwa thirikari ni onanie itagarire ririega muno rya kuthikira arimu baba nikenda nabo batetheria na betu bethura bari sukuru tukaniria gikitho. Mr. Blessing aruga mugomo jujwejirite kirita mwithatu jukaringithiane ne kithomo mono kiri baraba kara kigero kya muthia kya secondary batuka strike ije geta na mbere I'm telling you gutithirwa kwina extension ya term ije kairi so no mwanka bagakarira kigirio iki kiao so kithomo batithomithura kubatere arimu bakathithia mantu ampo mono kugeria kwengana syllabus na kumenya performance yetu ki constituency ja country ja county kika affected na kirero alia rwa kigina kya mbasare kiri obisi chonthe kithira gigikirwa mwe gitetherie tanjira kithomo kyotheri ni rwalia rwa rwithirite rukigwata mbaru kiathone giki beche nyingi muno ni kurira na gatigati na irigawa na njira itekwereka no kethira nke mukeu nke kubatara mbeche iji bado itatetheka so iromba yakwa ni ati sheria iji ni kuruke ana baba kagina kaiga tonya amwe kithomo na bwana betu batithira bagita na mbere na go struggle nonturithira mwana arenda fie almost 30 mbasari athiurukite kundinya na heshimiwa bonde na kundi yeja nagwa nyaka ringanire igwe 5,000 2,000 lakini mwana ora bado hatatetheka so kagina kage kwamwe I'm telling you twithura twikuraja muno itagarira ikundi gigitongeretwe ni Mr. Blessing ni kathibu nene na tongeria bagisiasa kurwa gutonyera gatigati kenda kugunana ta baba bate guchumba wana Blessings lene luganyo liriega gwatwika tugeto na other ones ikomba kuyukia this model I'm telling you nyuma tukela twina kaunti ya kugwirirwa kuma Mwanganthia gicigo mbunge kya Central Imenti nke report ratito chawero ria kwarietwa ni Mutugi Kare.